بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Mahuli, lumatun kita niyo hamadat ulumil Quran, mapangadjian, pagtagon al-qiraat wal-qurra. Al-qiraat wal-qurra. Mga qiraah, mga pagbasa, ibansin mga magbabasa. Magpakarungog kita niyo laong nilaon qiraat pito, al-qiraatu sab', pito basahan sing Quran. Laong sing kaybanan al-qiraatul ashr, hangpu qiraah. Ano yung maksud hay ni? Muna in qiraat al-ashr, di magsibu ibansin al-ahruf as-sab'a. Tamam? Nakalato na yung ahruf as-sab'a. Amo yung pito huruf sin Quran mahamulya. In pito basahan atawa kaning basahan sin Quran. Magpakarungog kita niyo basahan dahil nga mga hula kaybanan, magbasa sila wadduha, impakato wadduha, taha, in kanila tahe, alayhim, in kato alayhim, ang kaybanan basahan alayhum, in dhamir nila marfu' atau mabni ala dham. In kitabang kita magbasa yu'minun, in kanila yu'minun, yu'minun, in kanila yu'minun. Uning bihain ito yung Quran nakapila ni Mau. Kung kambuk na basahan sin Quran, ang kaywanan mga ngadji magkahilo simbihain na supaya kamo rin mahilo, isahan ta kamo bang deng haunuki mo in qiraat. In Rasul sallallahu alaihi wasallam kulang maglabi kauhaan tagtutahon iban si mga sahaba. Nag-imam siya kulang maglabi kauhaan tagtu, nag-imam hasambahayang ha mga sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Atin na yung mga sahaba, karungukan nila yung basahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In mga Arab, nagbibidda-bidda in lahja, dahan sin bisarahan nila. Dilan takamupamahan, in Abdullah ibn Mas'ud, bukun siya rin ha Quraysh, in siya rin ha Hudhali. Bang Abdullah ibn Mas'ud magbasa sin Taha, Tahe, diyan tindahan nila. Wadduha, iban na sin kaybanan amuin madharuhul aun imala sin kanila. Tamam? Naam. In Quraysh, imbasahan nila Taha, wadduha, wama tahaha,
Mga Abdullah ibn Mas'ud mamassa, wama tahahe. Na. Aun biyabassa sin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu buk sahaba. Biyabassa niya sin Taha, laung sin hambuk Qurashi Taha, laung sin Abdullah ibn Mas'ud Tahe. Balikan niya sa Taha, laung sin Abdullah ibn Tahe. Magkod. In Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyugutan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala mamassa in ummat niya halahja harahan simbisara amuin kabyaksahan nila habang man di makapinda sin ma'na. Sabiho. Habang man di makapinda sin ma'na. Naam. Naong sahabat, mabasahon sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laung niya wahum bil akhirati yuminun. Okay, laung sin Rasul, approve. Mamasa na isa binhambuk, wahum bil akhirati yuminun. Okay. Mamasa na hambuk, biha ini. Sambil, iyan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana kama ulimtum. Basahan yung Quran, biyasin kahindukan nyo. In hudhali, amin mamassa, tahe, wadduhe, wama tahahe, yapruban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In yadtu taha, wama tahaha, wadduha, yapruban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pasila diyaak, biyasin kahindu kanyo, basahan yung Quran. Tiyukutan siya sin Allah Ta'ala, tiyukutan. Habang man gumaan imparakala. Sambil bihaun san aun naman mga Arab bukun alayhim ang mudungukon miinahula Syria alayhum law sin Arab did tulong niya marrit alayhum bukun alayhim lahja. Naam. Natiyukutan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habang man sila ni kahunitan. Naupunta na wapat man in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbassa niya pakanya na. In hudhali nagbassa na. In yaon nagbassa na sambil lima bay in masa na aun na hatiap-tiap aming mga muslimin gimwa na in mga ulama amuin nagtipon sadyasin qiraat. Amun hiyalgaan nila sadya yung pagbasa Quran. Amun yatong expertise nila. Biya na isabsin kayo ba na naon nangadya ilmul fiqh, aun imingat hanahu, aun nangadya sadya sin hadith, nagmaster hadith, aun ding ha mga ulama, amuin piyupod nila, in pangumulan nila, hapagbasahan Quran, iban pagtipunan sin qiraat. Sambil natanog hangpo sila ini. Halawm sin alamul islami, amunin hangpo na sabot ko yung kata. Kandamang kau mangadji, na yung kato, yung basahan na to. O yung basahan na to, kaya nga tanyo ra. Basahan niyo yung pakato. Ha? Yung kita niyo, basahan na to, dahin kan basahan sin Asim, amuin hikali malikungan ko yaon. Al-Imam Asim al-Kufi. Dahin kan siyo, dahin kan Hafs. Sabin tiap-tiap qari aun dua magri-riwayat kanya. Tamam? Aun dua magri-riwayat kanya. Naimbasahan tarukay. Yu'minun. Mangkumakan do pa Maghribul Arabi, ang mga Mauritania, ang mga Tunis, ang mga Maghrib, Morocco, ang mga kuan, kublaan ko sing basahan laruhaing. Imbasahan nila isab qiraasin Nafi'. Warsh din kan Nafi'. Ang kanda karungukan wadduha yuminun. Tamam? Naam. Bihani na muin kahalan nila. Kanda bang sila mag-aswasuhon mo lang mo yung qira'a uno. Law niya qalun. Qira'a ko law niya qira'at hiqalun kan Nafi'. Nakaingatan mo, ikaw maawam. Tamam? Bilang mga ngadji, suway mo yan kahatihan ng mga bihan. Kung kaasuhon, unin basahan mo Quran, law mo kan imam nga na mo nin imam harigbay mo. Mukuna mo yan maksud. Tabi.
Ha? Kanganan mo yung dapay, ma'am. Yaqub yadto dito, mao kay nagkailo, nagkalimon lawa. Unin qiraat. Kaya pahaman na insyaAllah. Toy. Yung kapahaman. In qiraat, ilmun bikayfiyati adai kalimatil Qur'an wa ikhtilafiha bi'azwin naqila. In hatisin ilmul qiraat. Unsan mga tao yan long niya, Masya Allah, jami' lil qiraat. Matawad sa long niya qira'a naka niya, ijaza niya. Aw long niya qira'a niya kan Nafi', aw qira'a niya kan Ibn Kathir. Labang long niya, intao yan, natipon niya jami' lil qiraat, al-ashar, natipon niya nin hangpu qira'a, hati niya kapantukan nin basahan niya ang kataan, aw ijaza niya hangpu ini. Nami siya rin kato sa ni. Inamu inhambuk sa jari. Pakita magpakaiga, juzo amma. Mag-uno pa ko matikat pa ko pakiraat asyar. Sa aun yan tao, piyangadji niya to. Iwan ijaza niya, qiraat al-asyar. Tamam? Ikaw pila yung qira'a mo, Tanoms? Hambuk na? La hawla wa la quwata illa billah. In qiraat, al-qiraat ilmun, siyanan ilmu. Bikayfiyat, sinhantang, mga hantang. Sin ada kalimatil Quran. Bang biad din im pagtunay, im pagbasa sin kalimat sin Quran. Suway mo ingaton, bang kan Nafi' biad din basahan, on imala, tamam? In hamzah, di pronounceon, yuminun, yu'minun. Naam. So way mo ingaton, imbasahan sin Imam Ibn Kathir, dahing hariwayat sin Bizzi, biyad diin. Uning piyagbidaan sin Bizzi, iban sin Kumbol. Doay nagriwayat kanya. Naam. How no mo ini mapangadji katani namin ilmu, pagtunay sinamuin, pagbasa sin kalimat sin Quran, ha ilmul qiraat. Ha ilmu al-qiraat. Na mataod da mga kitab, hatungod sin mga qiraat, mataod, masabot tanyo rin insya Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. لو علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها. إبن سم mga اختلاف بنها قراءة نافع ونمتيag sulangan إبن سم قراءة عاصم. نعم. سوي mo ingatun, makamin bihay na ilmu al-qiraat bi'azwi an-naqilah. Bi'azwi an-naqilah. Inhatisin bi'azwi an-naqilah ay bima'na in ilmu al-qiraat thabita bin-naql as-sahih aw bin-naql al-mutawatir. Na aunin ilmu qiraat labay ring tawatur ay bima'na riwayat sin mataud, pamataud, amuin sa kurang-kurang mustahilin amuin maun pa yung pagputing antara nila. Tamam? Naam. Bukon yan, maghihinang-hinang sadyari, basahan sin mga inibiha ini. Innaka kanila yaon na mas sa generation mataud daysab. Innaka deng hambuk generation mataud daysab. Bi'azwin naqila. Tamam? Aman yung pagtagon al-qiraat. Naam. طيب. In qiraat amun tatay maun. Unin syarat niya. Unin dabit sin qira'a al-maqbula. Tu. Bukunin kataan sinamun qira'a. Aw na maghinang-hinang qira'a bat tay maun na magtuiri. Naam, hajaman yad tuawn mga dayng mga zanadiqah naghinang-hinang basahan amin wayroon puunan usulan nila. Kanabiutangan sim mga ulama tu syurut matay main qira'a yaon. Hika isa muwafaqatul arabiyyah walau biwajhin. Subay siya mag-atap iban sin qawaid sin bahasa Arab misan na kuman hambuk tibayhuan. Bangman siya makasud. Bang siya nakakuha, imbasahan niyaon. Dahil ha, aturan, paduman simbaha sa Arab, di siya tayo maun. Di lang takamupaman.
biasing qiraah. Suratul Nisa, wattaqullah, tafattaqullah. Wattaqullah, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama. Uning basahan na to. Ang qiraah sinaasim mo, no? Ang qiraah sinaasim mo, no? Qiraata. Ha? Wal arhama ta wal arhami. Uy, dungdungin yung kitab ng Quran. Asyong taka Quran dahil doon. O kaman nyo. Impakato, no? Kita nyo ko, no? Wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arhama am wal arhami. Kita nyo yung Quran. Yabakan nyo. Suratul Nisa. Way nagdarakan yung Quran. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama. Wal arhama. Ano yung makna niya? Atin niya kabuka kamu pa Allah Ta'ala. Tamingin imbaran nyo rin hasiksa sin Allah Ta'ala. Amuin tasaaluna bihi. Amuin bangaon pangayuon niyo. Hangad hulaton niyo. Nganan niyo ngan sintuhan. Wal arhama. Iban kabuka kamu halli kamu. Dain ha amuin bugtuon niyo in parakala sin rahim niyo. Ay qira'a wal arhama. Sakali aun qira'a. Qira'a sin Hamzah. Haunin Hamzah. Haunin Imam Hamzah. Ikaunum al-Imam Hamzah al-Kufi. In qira'a sin Imam Hamzah. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami. Wal arhami. طيب. Unin qira'a ini. Taimaun na tawadi. Taimaun siya tawadi. Naam. Taimaun mayta sabab in wal arhami manjari siya habaha sa Arab mahinang siya ma'tuf haamu in dhamir bihi mainkan in kabiyaksahan bangkaw magma'tuf ha isim majrur subay mubalikan in harf jar magbalik bang ato agarunto din amuin kamatauran subay siya imyan wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wabil arhami. Ang penya unwayrun ba? Jaiz habaha sa Arab, bisan di nakabalikan ng ba? Jaiz habaha sa Arab. Ang kandalong sim mga ulama, tayma in qira'ayan limada? Wafaqat al-Arabiyyata walaw biwajh. Ayaw sadya hindi siya makasud. Sabang aunda, dan, makasud siya kawaid sin Arabiyya, tayma un pa siya. Misanda kuman hambuk tibayuan. Sabang wayrun tudli-ilian. Wayroon to dito kumuddan pag-grammar sin bahasa Arab hisabulak in qira'a yan qira'a syadha di siya taymaun. Amatin syart al-awwal mafhum wala la muwafaqatu al-arabiyyah walau biwajh. طيب الشرط الثاني موافقة خط أحد المصاحف ولو احتمالا. موافقة خط أحد المصاحف. Suwaysya mag-atap. Makaatap imbasahan yan. Pasulatan sinhambuok misanda kuman hambuok mushaf. Walau ihtimalan misanda kuman amin ang possibility. Kumuddan siya. Bang syari makaatap pasulatan misana mo yung ihtimala mo yung alam mo possible biya ini di siya tayo besim birdi in nakauna insyaallah makatanyo raha susungon paglingkod-lingkod na to hawak to siyulatin Quran tipon sin Abu Bakar radhiyallahu anhu nawapat manin Abu Bakar limatun pa Umar nawapatin Umar limatun kan siyo kan Uthman kaya wa dain kan Hafsa radhiyallahu anha
Ang paniapya sunugin, katan sinamo yung Quran, iuli na supaya di makinggong, makangguin tao. Ang paniapya nasak, pya sulat paunom, kapi. Ang Quran ang papyara pa mga kahula-hulaan. Piyara pa Bahrain, piyara pa Sham, piyara pa Makkah. Tamam? Naam. In Quran hawak to yadto, wayroon baris, iban wayroon titik. Wayroon baris, wayroon titik. Tayo. May tadto. Hasupaya, makasud, in kaywanan lahja, habassahan, makasud, hamu insulatan yaon. Sabab, bang siulat magtuy, yu, biyutangan magtuy hamzah, di na makasudin yuminun. Tamam? Nabiyasin maliki yawmiddin. Insulatan halom sin Quran biyad din. Bihan at tawabihan. Yung Quran na to, kita niyo ko. Malik atau Malik. Amo ini? In Quran mo to, noms, beni na. Atawa Injilin dia rasing kayo manandayin kanyo. Pag dumulan niyo ra. Naam. Toy. Hati ni kaya sulat ha mushaf wayruun mad. Wayruun mad. Naam. Hangkanda aun basahan Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Qira'asin uno, qira'asin nafi'. بيد تاد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا ونقيم بفورنيا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أيها قوم أكتوي مقرئة تبه إن سياسين كمدن هسولة سن رسم إيكاو إنوي in magbabasa sin Maliki Yawmiddin, siya in nag-atapiban sin rasam. At inisulatan sin Quran. Taib, imbasahan sin pakato. Dain kan hafs an Asim, Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Tay maun baha in qira'a Maliki Yawmiddin, sin in rasam bihaon. In sulatan bihaon. Tay maun baha? Naam. Tay maun sababin Arab, pag-igon nila in mad, asupaya ri naman humaba, istimito na sadya. Pag hinangon si na Arab, naam. Ang kanda taymaon, in qira'a Maliki Yawmiddin. Mafhum ya shabab? Tayyib. Naam. In hikatu syarat, aun qira'a Malaka Yawmiddin. Malaka na hinang fi'il. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malaka Yawmiddin. Malaka, kapag milikan niya, Yawmiddin, maf'ul fih. Ono tayo maunin bihad to? Bangkan niyo. Tayo maun? Bangaw magbasa. Malaka Yawmiddin. Tayo maunin qira'a? Di tayo maun sabab sin in siya wayroon. Naam. Di siya tayo maun. Nayaw man siya magpipi. Kaulang mo basahon kinambuk kan Asim. Wadduha wallayli idha saja. Lang mo malingkat la. Di manjari. Pagpanayam na yaman mo yung Quran. Bang hambuk, doon nasadya ka. Tamam? Naam. In hikatunya صحة السند سبي صحيح إن سند كيا بيتا تؤد دينها كيا بيتا تؤد إن سيايون إن سند سن بسهن يا رسول الله يا بروبا سن رسول صلى الله عليه وسلم دي لن تقموا بامهن إن قراءة سنتو إن نافع إن حمزة نافع هون النافع أتاس إن حمزة إن حمزة إن خلف
Ivansin Kisai, intuyan, kamumuhan imbasahan nila, dahin kan Abdullah ibn Mas'ud. Kanda imbasahan nila ang kataan, Tahe, Wadduhe, Wama Tahahe. Tamam? Mayta, sabab sanad kan Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Sahaba. Kaibanan matod qurra si mga sahaba. Naam. Naya ko kublaan, makari ko pa mga Maghrib, mga di ko madtumakat ko pa mga Morocco o mag-imam, nakublaan ko simbasahan nila. Ayaw ko magkuhan. In qira'a nila, qira'a sin Nafi', dain kan Qalun at tawarin kan Warsh. Naam. Sihhatu sanad, hikatunya suway sahih, in sanad, di man jari mahinang da'if, atawakan syadh, naam, di taymaun. Subay, inkaunan simbasahan taymaun, subay siya mutawatir, hati sim mutawatir, riwayat sim mataud, pamataud, naglaton-laton, daing hamataud, pamataud, sambil may abot marikato. Inya tumutawatir. Aw niyan qira'a mashhur. In hati sim mashhur, daing siya hamataud, naam. Sa di siya mabot biya sin taud sin mutawatir, sa mataud. Taymaunin dua ini. Ampa in ahad, sahih in sanad, sumagawa. Sahih in sanad, sumagawa, wala nag-atap in sulatan, iban sin sulatan, sin amu in rasam, Quran, atau wala nakasud, pakawaid sin lugal Arabiya. In ini, di man jari basahun, bang aun qira'a ahad, amuray ni man jari basahun. In qira'a syadha, amu in basahan wala tuod bukun sahih in sanad di man jari basahun sumagawa hikapag dalil habaha sa Arab. In qira'a syadha di man jari basahun ang Quran, di man jari basahun bukun sa Quran, sumagawa hikapag dalil hawno halugal Arabiya. Naam, ampay mawdu' amu hinang-hinang sadya narito di man jari in ini. Sabab hinang-hinang sadya. Matawd naghinang-hinang mga ayat. Imudraj, amun insert, yag tafsir. Kasi mga kaywanan namun nagkasabot na yung kan Ibn Abbas, amun ayat, وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا. Naam, in safinatin salihah, in salihah rin dito mudraja. Ma ma'na mudraja? Insert palawang piyag tafsir sin amun safina. Di man dyan. Naam. Naam, in ini, di daysab manjari. Amurain duwain in taymaun, suway siya mutawatir, iban sin mashhur. Naam. Isyo naman in qurra. In qurra muna. Kilahan niyo, memorizean niyo, asupaya, aun panghatin. Muna in Imam An-Nafi' Al-Madani. In Imam An-Nafi' Al-Madani, pagtakon siya hi Abu Ruwaym, in kunya niya hi Abu Ruwaym. Naam. In siya ini, nawapat siya sintahon hanggatos ka numantag siyam sin hijra. Magkasabot si mga ulama, in siya yung kaunan niya maito min warna niya, sumagawa, magsahaya yung pamayhuan, iban madurog, malingkat, usog. Maitom sa, malingkat, usog. Naam. In dua nagriwayat kanya, hiqalun, iban hi Warsh. Kadawang ko mga qiraat, pangadyon mimbasahan, sin Imam Nafi' dahin kanwaros, pangadyon mo pa yung Qalun. Ingaton mo bang uling pagkhilafan nila karwa. In hikarwa, Imam, amuna in Imam Ibn Kathir Al-Makki, buko namin magtatafsira, dugain, Imam Ibn Kathir, dugain nito. Inato Imam Ibn Kathir, dahin Hasham, dahin Hadimash, amin mufassir. Ampain ini, Al-Imam Ibn Kathir Al-Makki. Al-Makki. Naam. Tabi'i. Piaglanggal ni hambuk sahaba, si Abdullah ibn Zubair. Tabi'i pa siya, nawapat siya sin tahon hanggatus kauhaan. Na mataw din nagpangadji kaniya. Dahil ka mga nangadji kaniya, dua. Amoy nakanahinang na nagriwayat simbasahan niya, amo na Imam al-Bizzi, iban sin Imam Qumbul. Bukon mimbasahan mo hikanabol, ha? Basi na hikanabol lang nakatuan. Hiqumbul, bukon hikanabol. Tamam? Hiqumbul in Imam
Qumbul, iban sin Imam Al-Bizzi, rahimahullahu ta'ala. Inhikatunya, dahil mga qurra, Al-Imamu Abu Amr Al-Bisri. Al-Bisri. In Imam Abu Amr Al-Bisri, rahimahullahu ta'ala, nawapat siya sintahun hanggatus kay mantag 5. Tabi'i. Tabi'i. Naam. In nagriwayat kanya dua imam dakula, amunan Imam Ad-Duri, iban sin Imam As-Susi. Imam Susi, iban Imam Ad-Duri. Tumtuman nyo yan. Kung sumko ni sa bangkaw makalanggal tao, nangadji sin ilmul qiraat, karungan min mga ngani ni katan. In hikaupat al-Imam Ibn Amir Ash-Shami. In Imam Ibn Amir Ash-Shami, rahimahullah, naam al-Yahsubi. Nawapat siya sintahon hanggatos hangputag 8. Duay nagriwayat kanya, sin qiraan niya Hisham ibn sin Ibn Dhakwan. Hisham ibn sin Ibn Dhakwan. Naam. In hikalimah, in Imam Asim Al-Kufi. Amunay ning kato, suko na to. Kamatauran basahan bihaon sin dunya, basahan sin Imam Asim Al-Kufi. Duay nagriwayat kanya, amunain Imam Syu'bah, iban sin Imam Hafs. In Imam Syu'bah ibn Ayyash, rahimahullahu ta'ala, nawapat sintahon ng gatos kasyaman tagto, iban sin Imam Hafs, rahimahullahu ta'ala, amunain, piyangaan sin kitanyo, basahan na to, daing kan Hafs kitanyo kan Asim, bukon daing kan Syu'bah, daing hawning sanad, daing kan Hafs, kan Asim, rahimahullahu ta'ala. Nawapatin Imam Asim Al-Kufi, tahun hanggatus kauhaan tagwalo. In Imam Hafs, nawapat siya sin tahun hanggatus kawalwan. Hanggatus kawalwan na Imam Hafs, rahimahullahu ta'ala. In sumuno, in Imam Hamzah Al-Kufi. Kitaan nyo, daing Hakufa, daing Iraq. In Imam Hamzah Al-Kufi, rahimahullahu ta'ala, nawapat siya sinhanggatos kay man tag-unum. Duway nagriwayat simbasahan niya, hi Khallad iban sin Khalaf. Hi Khalaf iban hi Khallad. Dua. Sumuno in Imam Al-Kisai Al-Kufi. In Imam Al-Kisai Al-Kufi, naam, amunay ni in alim, magkarungukan na to ha ilmun nahu, Imam Kisai, siya rin, rahimahullahu ta'ala, nawapat siya sinhanggatus kawalwan tagsiyam. Duwain nagriwayat kanya, hi Abul Harith iban sin Ad-Duri. Abul Harith iban sin Ad-Duri. In sumuno in hikawalo, al-Imam Abu Ja'far Al-Madani, nawapat sinhanggatus katluan sin hijrah. Duwain nagriwayat sin basahan niya, Ibn Wardan iban hi Ibn Jammar. Ibn Wardan, iban hi Ibn Jammar. In hikasyam, in Imam Yaqub Al-Bisri, nawapat sin 205, in dua, nagriwayat kanya, amuna in Ruwais, iban sin Ruh. Dua. In hikahangpu, amuna in Imam Khalaful Ashir, amin Imam Khalaful Kufi, nawapat sin 200 kauhan tagsiyam, in nagriwayat kanya dua, hi Ishaq, iban sin Idris. Pila katanin qurra, sin dunya, al-qurra al-ashar, amunin hangpu nasabot yan. Hapalan niyo, iban sin mga magre-riwayat kanila. Supaya aun panghati niyo marayaw, hatong udhayan. Namin iyan, ha-Quran, ha-qiraat. Namang isa ba hadith duhaing. So ay mukikilakatan. Supaya aun, halawm sin umu, long tabihan, sa pantun map, kay ngatan muri ko malawa. Bukong besing kayo manan tao, lawa tuod. Magpakaso mga isulong na nakauna, Shaykh, Imam Shafi'i wa Rasulullah. Naam. Namaray na kainom mga hangkakalon kahawa, nalawa. Tamam? Kana suway mo hatihon marawat mo kaingatan. Naam. Amo yanin, kahimut-mutan hatungod sin qiraat, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Balikkad to, hinapusan dars na to, hamadat ulumil Quran, amo na in jam'ul Quran, biad diin in pagtipon sin Quran mahamulya. Insyaallah ta'ala susungon paglingkod-lingkod na to.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.